Pemirsa risampun ngemargiang Rahina Sugian Jawa, nemoning Rahina Sukra Kliwon Uku Sungsang, umat Hindu laksanayang Sugian Bali saneng medue untang antuk ngresikang buana alit. Ida Pandita Empu Brahma Darmayo Daksa saking Gria Manik Segara Banjar Taman Dharma Saba Badung Mausang anutin saking lontar Sundari Gama Sugihan Bali pabersihan Buana Alit nemonin Rahina Sugihan Bali wantah madue unteng mangde krama Presiden Mersiang Angge melarapan ngelaksanayang yoga semadi kantos manggih kemenangan Dharma ring rahinan jagat galungan. Mararesik puniki wantah mata tujuan antuk manggih pikayunan sane tenang tur damai sepisanan ngaunang sane kebaos tetiga buta galungan sane sampun tedun ring rahina Sugian Jawa sinarengan antuk para dewata dewati. Mararesik sane kemargiang sekadi melukat ring merajan kemulan ngawi gunayang serana prascita bio kaunan. Ide Pandita Empu Brahma Darmayo Daksa ngawohin pabersihan angka nemonin rahina Sugihan Bali wantah nyujur angge sarire sane bersih ring skala niskala ngelantur ngemargiang yoga semadi kantos pengerau rahina suci galungan. Nah, ke bawah Sugihan Bali, nah Sugihan Bali niki patut raga tu meresik gitu. Napi resik niki gitu. Ane resik niki adalah anggota sarira. Kita patut menyucikan diri gitu. Nah, di sejurane raga jagi nyanggra ka galungan. Nah, dengan pikiran tenang dan kesucianlah kita bisa mengendalikan diri sehingga tidak dipengaruhi oleh tiga buta galungan atau buta dunggulan gitu. Nah, nike. Nah, patutnya raga meresik di sejurane kau kemulan. Ampun, karena peristiwa bio kawanan patut diraga nike lunas peristiwa bio kawanan tur mau lukap gitu. Nah, nike rangkaian daripada Sugian Tenten, Sugian Jawa kelawan Sugian Bali. Gitu. Ide Pandita Empu Brahma Darmayo Daksa Wadarang sujatin nyani manusia Bali ring sajroning ngemargiang rahina suci galungan puniki mangdane taler Presiden Mulat Sarire ring sajroning sekancan male antuk nyujur kemenangan Dharma nemonin rahina suci galungan. Riase Bali TV.